الزول في الأول ثاني هي ثورة سكين ستة فورا تفكير بوغاد تروح ثنائي كين إلى الأطلنطيك تنطل أزكى دي ثموثني قبالينا أمكيتي إلا يسارميث ناغي جد الوصايا وكنا ذي نطل غاغ ثما نفافاس ولامد سدير الليل ذاك إلا ذاك كي تعزية دي مونريال طاس الغشيد كي تولي مثول بثكي ماشي ذي ونيد ناقصين يدي روحان سي زوج ألما ذل ذي السبعة ولا شحباس تشكاد سبقنا الحملة يسعى نمدن غير مراد يا اليون ستينس مراد حملن تيك مدن حملن تكني يبغوا يلين ذا شو بوفريدي دي بوين الغاشين ذا شو تنسيلا وين دير جزن ذا غاش تبان الماك وتبان على الماك ذي نازوران ذي زدوان حملن ياكم مراد الفيل اليونانيميتي مازال مسلاي في لاسطاس سطاس تكي تسجيل كنت مزوغو سيني ناجان كان ويجادي سنن يون سي موريال سنن موراد وايض سي الماريكان دفدور سي موريال حكيم بنكال وما يني غازوف لك حكيم أزول رشيد أزول في اللون أزول وديك دي تبعها. نفكينا ويسين سي واشنطن دي سي لا كثورة روح كان كي نسات مطوطيس روح عند ولا تفكر مراد غسول ما تشي تسوات قوسن سلاثة ذي خدامن ماشا أتصيد الحان سي الامريكان وكنا زغن تفكر إنس وكي ذا حميميش شات المولود زوف لك حميميش زول راش زول فنان وكيت. حميميش سكي كان يطبض واقيلا تمطوطيك نغاك تغال من الامريكان ساكيد نبض نوغل كان واحد 24 اور ابوبخي 24 سويت كان نروح كان نزرد تفكر موران نزرد دوك مدوكان نزرد ليلان رونسون ملحان وكي يدير انا رشيد كما اقرا نغنر اقرا ثاني من ثيك حميميش تشنطوثيك يعني دقسنون سي الماريكان يعني من الميكان حميميش وخلا مغلطة غا من الميكان يدوح في الزغام تما كيلا قوسن قياف ناض لوبيتال ديك سبيطار ناكا شمي كسن كاف في سبيطار اكزاكتومون نوتي كنتني رحت كان يمانيو لخاطر اوكي تعزيزت ثلاثي اوشن سيتي كد يماس كي اللي غادي واشنطن دونك سا بو بري 3 زور يوغ المسلاغ بلي ذاك كان مهنا مراد دين طور الناس اللي قدروا خسونا داكور مثلا امكي الى فوالا حميمي شات المولود يفكت انا جيت انسي كانت ولا متي تي كيو 5 مناس وذ ما كاين ان فيسبوك كان يتود ولا متوغا تيد دي ادي فكت انا جيت الناس اشكو دوني في سنن سيغمي لا دي تموت مي غانا كني دي وهانا كني دو على روك حميمي شو غادو حكيم بنكال كتشيني مي ولا غسوينك يعجبني مليح مليح حتى سي حوزه مدن دنساتي دنسكن ثقيرا انت تقول تكير ويفنى دينير ثموسني كاك المراد مشيد لا ذيك تمزوغ ذا احكي مراد تيدرت مراد الميسان مليح. نلحاكن بون فاكن خدمة كان داير نسيدي خدم انا لان السنين طاس تقبيليت كان مراد ماشي تاموسني كان عطاسين الحاكي كين تروحوا دار غوراي تروحوا غوراس نتفاكن طاس الحوايج جاي شاركين اها مراد دابور افون هذه يلي ذا لمدان ديجا لي جينيرال هكا اها سيت ان نيتر مع جينيرال يعمر لمدان يعمر يا ريفوجي يقعد اها وتخجر على كل ربو مدان وتخجر على التنيك بومدان وتخجر على شو بومدان وين يران على غورس جاما سيني هيا جامي يغلس الجيبيس جامي سوق خامس يفتحوا كتاب بورثا كوي الغاشي لام ذلك يا دي توش سبيسيال ما سلعي مراد يتصلصا ما سياسي يتصلصا زريعة فاشو يغدا زريعة فاشو يتصلصا ما سلي غاس يرفع اف قبيلي في قرفة مراد يسارو رفان مي ساد دي شون سبيسيالي نوس
اون بلوس اي دياوار ذاكي سخان اي دياوي انا حنفع كاكوي ذس اي دياوا في جوج نصباح في 8 دي اورغانيزي الحاجه انا في 7 اتفضل مزوارو اتفضل الناس لا كاميرا ينس وريت فريمانيس يسروحك والغاشي يحملك والغاشي جامك ديوثا في الجزائر جامك ديوثا في عرب باريزون يسارع هذا تو الموند يقال الغرس تو الموند الى بريسي تو الموند وحمد قبيلي تونس هذا قبيلي ولا لا شو السناضي مراد أقدر نوعيوت الحاجة كينا غوري مراد يسارة 63 سنة كالغوري يسارة 83 سنة باسكو يعيش دي سيتواسيون كي توهمة ما كيدني لا جورني هذه تعيش دوبل يضص يكان راه جامي يكان جو بونس با كي كان 8 سوايع كون مدن Mhm. ولا ذا شو سنا ذي مراد أكني السنة السنة مدن Mhm. أكني تمعامل أكو ذيك تمعامل أكو الغاشي أكني يحملها هذيك حمله كل غاشي يحمل خامس يحمل مدوكاليس يحمل ياخذ ماينس يحمل يمسايشي فوالا سي ان بون فيفون سي ان جينيرال فوالا هذا شو تلميذتي تمورد تلميذتك يا حكيم. قبل لحمي شدو غالا غو كيتان تكشمتين فكيتي ساك غاض سيلفي بيرجرونت ولا متيد ذا غوخام كي غوخام ماضلان لا ميزون فينيرير كي دي مونريال فكت انا كيتين سوي فان توران حتى نسقسيس القايت. ميرسي سيلفي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. Pour Sylvie, c'est qui Morad? C'est quoi Morad? Ah, bon, Mourad, c'est un être extraordinaire, plein de générosité, plein d'amour surtout, qui est cher à mon cœur aussi, parce que moi, je suis la nièce de sœur Cécilia Bergeron, qui a œuvré pendant 50 ans en Algérie et qui, quand elle est arrivée en 1945, donc tout de suite après la guerre, elle est arrivée à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, c'est le village natal de Mourad. Et Mourad, bien sûr, a connu, comme beaucoup de gens du Québec, a connu sœur Cécilia. Et puis, donc, depuis, en fait, sœur Cécilia est décédée à 100 ans. Ça fait 7 ans. Et puis, Mourad et moi et Rachid, tout un groupe, chaque année, et toi aussi, Rachid, on organise une commémoration pour Cécilia. Et puis, dans ce cadre-là, Mourad a toujours été présent et puis on s'est rallié dans plusieurs autres événements plus politiques, mais surtout pour commémorer Cécilia, qu'il chérissait comme bien d'autres Kabyles. Mais Mourad, c'est un être, comme je le disais lors de ses funérailles, c'est un être de peu de mots. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup pour qu'on sente sa présence et qu'on sente l'importance de ce qu'il est, de de la force qu'il a toujours apportée aux gens, le courage. C'est quelqu'un qui portait en lui, on va dire, un courage facile, bien que le courage n'est jamais facile, qui le transmettait automatiquement aux autres. Puis c'est comme si il était toujours là derrière à donner une petite tape sur l'épaule pour que tu continues d'avancer malgré les difficultés. Puis Dieu sait qu'il y a des difficultés. On, on en a traversé, ben vous en avez traversé, les Kabyles en particulier. Puis vraiment, Mourad, pour moi, c'est une personne extrêmement précieuse dans la communauté et c'est une grande perte, naturellement. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour lui, puis il va nous manquer. Merci Sylvie pour ce témoignage. Dola كحميميش حميميش كتشيني كيتي دنيا في زوارة توصيدود ثوالات أو يفان كتشيني ثغاغا يدس يعني سنط سيزيك سكوز ميت دي تموت لكن ثغام دي وهران أو يفان الفكرة نجيتين كي ستلقايت حميميش في اللاسف بوغاد. تلميذ رشيد دقمان أكيد نعطيك عدان مدروح الأمريكان مراد أتصل تغاوسي وين زعما هضره فلاش وحبسها راه لا شو جو في سي ديتر ان بتي بو بغيف سي كو راك نقارن لي زيرلوندي لي زيكوسي مراد ماشي ووز الا مراد از جود مان فهمت لكن دينا بس يون في مولود فيغاون هناك سيتي ان اتر بون
Vraiment. Donc ça résume un petit peu, un petit Guy Lamourade, un être humain incroyable, généreux, gentil, et du coup, jamais ولا غمرت بزاف. غاش ماذا قلت كوالتين سواين ثلاثيتنا ذا وزغات ولاد مراد إزاف فهمنا. Mhm. Et voilà, كمل مراد en 1986 et depuis ماشي كان ديما دوكا en plus d'être amis tu vois ديما مثلا voilà D'accord. et moi et puis c'est Euh, toujours ouais, Hmimish Morad est rentré à l'école des télécoms d'Oran en 80, pas en 86, bien quelques années avant toi, non? واحد 84 يمكن نلحق en 86 voilà D'accord. exactement. Donc, il est diplômé de l'école des télécoms d'Oran, c'est ça? من بعد ابخي اسمي يلحق الكندا يخدم بالكندا Oui, il travaille chez فوالا. Bell Canada, oui. وي D'accord. OK. Et depuis, après son arrivée au Canada, au Québec, les relations se sont maintenues avec toi, non? C'est ça, Mouloud, Hmimish? انا جو ممكن الفراق خاطر مراد اكيد نملال دي وهران نكتسب ثومون تدرنا مرات حموزه عامروش باشا مصطفى جعفر وحيون مراد ديسنا كل هذاكي فهمتني. Donc la connexion, tu vois, s'est faite comme ça, Mhm. rapidement. Ça ne m'a même pas pris une minute. Et puis du coup, nous radим دوكا depuis 86. Donc tu gosses 1980. Voilà. D'accord. Il y aura Mhm. après, il y aura نسمي من كفى القراري وهران نمال في زوزو يغال مراد واحد الكندا واحد الامريكان وتزو كريز ناقص تكمل ثموس ناقص تكمل والحمالة إقلان كارانا الثمور تقبايليس تكمل دارون. OK. Très bien. تنميتك يا حمي مش الدوغة لاغوكا الصادي نسوة دينير مباد Hakim, avant Sylvie, je reviens sur Hakim et puis après, je reviens pour dire, apparemment, vous avez des choses à nous raconter encore sur Mourad. Hakim, il est où les sorties d'Arnaud Mourad Hakim, ولا تجارنا واحد نسلسلو ينك Mourad. مراد يكون نهضر هاس كاميون تفكارها مي اما كيدني ذي العبد ذي العبد تالمو يكراسي وكومبا يسناس جو بونس اشوار يخدم لا ديفيرونس اونتر تقبايلي اكو ذو قبايلي فما دونك يتكريتيكي على قبايلي مي حمل تقبايلي سي سا ساعات يا حوايج راه راس الحاد اما كيدني علي جينيرو ذا قبايلي يحمل اكو يحمل ذا شو يخدم يوم سويني يخدم ولا ذا شادين هذه مراد Très bien. كيني جامي ولا مراد انه اكو وايبها ناير يمسارفك وايبها ستون فاسون ما تكومونيكي ياكو ديوني يعقلنا على حاجه سيك افق فيلي ثلاثه هي Très bien. ولا ذا شو لازم عندنا هذه مراد يا Thelmitik, شويف Thelmitik Hakim. Sylvie, est-ce que vous avez des choses, des anecdotes, des histoires à nous raconter sur Mourad? Ben, c'est pas tant une anecdote que c'est comme je vais faire une comparaison pour comme illustrer qu'est-ce qui nous a apporté Mourad parce que je pense beaucoup à parce que vu qu'il connaissait Cécilia, Cécilia c'était quand elle est arrivée ici dans les années 90, elle est devenue la terre d'accueil des Kabyles parce que elle était kabyle elle-même. Ça faisait 50 ans qu'elle était en Algérie, 30 ans en Kabylie. Et puis, quand elle est arrivée ici, elle parlait la langue. Fait que les gens arrivaient, ils allaient la voir, elle parlait la langue, elle mangeait du couscous avec eux, tout ça. Donc, ils se reconnaissaient beaucoup en sicilien et c'est comme un pôle d'attraction. Et c'est, pour moi, Mourad, c'est la même chose. Mourad, c'est un pôle d'attraction. C'est un être qui était une terre d'accueil en lui-même. Ouais. Il était toujours en train, c'était pas un effort pour lui d'accueillir les gens dans leur entièreté, comme ils sont, comme ils sont.
Et c'est vraiment une qualité rare. Puis c'est pour ça que je parlais d'amour universel, parce qu'il y a vraiment cet amour universel qu'il portait, Mourad. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est venu chercher autant de monde, qui nous a émus aussi quand on l'a perdu, quand on était tous C'est ensemble réunis l'autre jour. c'est impressionnant, Ça, Sylvie. C'est impressionnant le nombre de gens qui sont venus le voir, hein, ce mardi ben, passé. oui, j'étais très, très, très impressionnée. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle pour dire. Il était comme une terre d'accueil, cet homme. On était bien de le revoir. À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois qu'on se... Puis à chaque fois qu'on le voyait, c'est comme si on était le seul au monde. Tu sais, il nous donnait toute l'importance qu'on avait. Et puis, c'était la même chose à chaque fois. Donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer des êtres comme ça qui te donnent tellement sans en avoir l'air avec autant de générosité puis d'amour. Vraiment, c'était remarquable de voir le nombre de personnes. Il y avait beaucoup de monde sous le choc aussi parce que les gens ne savaient pas tous qu'il a été malade. Moi, j'ai eu la chance de le voir à l'hôpital et puis je suis vraiment contente parce que on s'est dit comment on s'aimait, on s'est fait des câlins, donc j'ai eu le bonheur de lui faire mes adieux. Merci Sylvie, merci d'être à côté Mm. de lui parce que je sais que qu'il vous aimait beaucoup, toi et ta tante, vraiment Cécilia. Il parlait souvent de Cécilia. Il était vraiment, il Ouais. est. Vous avez, je pense, de toutes les personnes qui ont fait leur témoignage sur Morad Etim, vous avez, vous avez placé deux mots qui le définissent du succinctement. Morad, c'est la terre d'accueil. Lui-même, c'est une terre d'accueil. Comme l'a dit Hakim Benkal, il n'y a aucun, il y a aucun étudiant en difficulté à Montréal qui est venu, qui n'est pas passé par Morad, ne serait-ce que pour lui prêter un peu d'argent, lui débrouiller où est-ce qu'il va habiter. Parfois, il fait habiter même les gens chez lui. Il est d'une hospitalité, d'une générosité. Moi, je me pose d'où est-ce qu'il même puise l'argent pour aider le bon monde qu'il a toujours aidé. Où est-ce qu'il a pu trouver le temps pour aller à n'importe quel gala de spectacle de chanteurs qui viennent de chez nous, n'importe quel homme politique, même si ce n'est pas de son bord politique, il est toujours présent, n'importe quelle activité en relation avec soit la Kabylie, soit le Québec, qu'il aimait aussi beaucoup. Donc, il était présent à toutes les activités. Vraiment, c'est ça, Morad. Morad, n'est-ce pas, Mimiche, toi qui l'as côtoyé encore plus? Donc, Morad, c'est tout ça, n'est-ce pas? Oui, oui, vous aviez un petit peu défini les deux, Sylvie, que Rachid, un petit peu Morad, parce qu'on ne peut pas parler, tu vas, c'est que, comme on dit, avec une classe Francis, Morad a toujours été là, présent, parce que c'est la vie, dans la vie, il faut être présent. Et présent, c'est pas pour conjuguer les verbes, mais c'est être là. Vraiment. Donc Mourad, il a toujours été là. It doesn't matter, c'était pas important. De شو l'événement ou خدمنا. Mais Mourad Et- يحمل لا يبات. Vraiment. He just loves, he loved people. Tu vois, puis les gens l'aiment. Je voudrais pas parler au passé, non, l'imparfait l'aimait, l'ont aimé. Mm. Mais Mourad, tu vois, les gens l'aiment. إيوار إذا كان هاد المسلاير في مراد au passé. Tu vois, c'est un peu difficile, mais comme disait Sylvie, c'est ça. Accueil, amour, chaleur, présence. C'est à peu près, c'est comme ça que je définis un petit peu Morad. Très bien. ثان يكشمد ثن في جيوس خمسة قبل ذروها غورس حكيم وقيلا النثتي ديالك كشيني ذا ناقي شكون يعني كشيني تسيلت ديما ثماينز دونك موراد يحمل ليك يمذاننا اما قلنا غا السرثان ولا شاكز نسيرتي دي روح الكندا يروح غوثي ولا يرى غاس ماشي ذي البون بوليتيكي ناس ولاش انا زور دي روح وثي ولا يرى ولاش تذيان يخدم قبليا اما ذوي قاعد يكشد غا الكورون بوليتيكي نسنا ذويا الا توجور بريزون راك يا حكيم tu peux confirmer ça. سي فريمون هذا يشتكي لان عند ثلاث لاكسيون الا دينا
Moi, Guinness, c'est quoi يتوهم هذوس. جو سي با نمشي خدام نمشي تجاري لي طوينوس ذا خدام يبدا تواشولتي يبدا شغايس يساعد شغاي نظام مي إلي بارتو فوالا زريغانا انت دي جوستي فيه مالا ذنعب il a marqué sa présence. Très bien. Voilà. Et كاين إلا يوناتي ديني عواوي تاكاراينس كل يوم هذه مني ولاش وين نتمنى انا غادي فكا كاينه مراد Mhm. ولاش مثلا ولا غير اللي ولا الى صالني امك تروح للوبيتال تروح للوبيتال وتفضل مكان شاك جور Mhm. كانوا جامي يهضر فيهم مش انت ويسار لهم مش ربي انا با دولار جي بيردي دو زامي ثورة إلا يون مش تدرتي ومحمودة من تسادي عندي il a eu le Mhm. même problème avec Nikint, mais c'est différent. Mahmoud, bon, ici, tellement il n'a pas, ici, il a des maladies, il n'a jamais tombé malade, donc c'est autre chose. Mais Mourad, oui, on dirait pas يهدي من هذا الواحد راه في الهوبيتال خاطري هكا اون ديري با ها يا نهضر سي ديما ديسكور فوالا il est tout. يا نهضر ديما في المستقبل فيك هضر غاس ولا ما يزغى الموت تسدو اما انا ثموت قبل تزد غيث هكا حكيم حاشا في الموت قبل يهضر. يمكن يشبه يا ربي à mon avis je pense là aussi que توصي هكا سيدي même bon on ne peut pas dire c'est la fin de 6 jours parce qu'il y a يزرى là mais يتوصي il passe des messages ok il passe des وي messages automatiques هكا parce qu'il وين المراد ماشي ذا تروكي سي با ان تروكاج il est naturel هكا يهدر يحمل voilà c'est comme عندك ça. Alors, à l'hôpital, malheureusement, je ne peux pas voir dans cette situation. De l'hôpital, j'aimerais chaque soir mais je ne peux pas. La situation, j'ai perdu beaucoup d'amis, les situations, les hôpitaux, donc malheureusement, une fois qu'il m'a dit, voilà, تلميذي dommage. كحكيم اثني كشمدو نفقي ويس خمسة ويس موس احمد سايدي الا قاوي قاذيك يقلان دي تاقا نوسان يزقاي تروحو غورس بوغاد تيم اما السبيطار وما كان وسانين كورا مكني كموت تواشولتيس طمطوطيس ليلة مالحة يذير ميس دونك ويفن اديني ضحمد كتشيني ذا شو ذي حلفو إنك مثل سمو غاتولا مازال بلادي مث مي يموت وذا شو تسموسيني كاك المراد وكيدا سقسيوا أحمد. تنميرتك يا رشيد تنميرت إن بقاونا الحرمة تنزواروت je trouve بليك c'est une très bonne initiative de rendre hommage à Mourad Yatim et c'est le moins qu'on puisse faire يعني تلقى كل حاجة تمشي تطلع نزبرة نخدم. Mais mon amitié avec Mourad Yatim remonte à plus de 26 ans. Quasiment au même moment au Canada. En quelle Depuis, année? nous En avons quelle année? En quelle année? c'était en 2000. En 2000, donc à partir de là, nous avons tissé des relations d'amitié. Et puis, en 2001, et puis là, nos rapports se sont convergés dans la lutte Timur Taqbalit, des Souatenir. Donc, il y avait des collectifs qui ont été créés dans Canada. Morad, il était très, très actif, il était proactif, il regardait tous les moyens, comment on pouvait apporter l'assistance et l'aide. Il a dit Mourth, il des Souatenir, le 2001. Après quoi, nous sommes restés en contact durant toutes ces années. Maintenant, si vous me demandez, Morad, Morad, je vais vous dire une chose. Morad, c'est quelqu'un de très sincère. Même même s'il voudrait tricher, il ne sait pas le faire. Morad, c'est quelqu'un qui est vraiment très authentique. Voilà, il est authentique, même dans son délire, dans ses croyances.
انت يتمنى ساعه اساسا نيك تمورت القبائل ساعه اساسا الوغ كاع اساس النيه كوم شي ثني توالي انت يتولي سن comme sa grand-mère lui avait rapporté et comme toutes nos grands-mamans nous l'ont rapporté le كنيس القبائل. Comment tu traduis à Sylvie Bergeron, parce qu'elle elle est spirituelle aussi, le mot Assassin? Assassin, ben, c'est une forme de spiritualité, si tu veux, de proximité. Voilà. Donc, c'est des mini-dieux qui sont présents dans chaque recoin. Et puis, à chaque fois quand on change, c'est comme s'il y avait des territoires qui sont répartis en fonction des compétences des uns et des autres. Alors, لاني اساسا سحلايل لاني اساسا اللي قبل تنطوث مثلا غرغورسن parce qu'il a envie d'avoir des enfants لاني اساسا ainsi de suite. Mais en arrière de tout ça, Morad, encore mieux, plus que ça, il donnait une interprétation. Il disait que Assassin, ce sont des endroits qui sont chargés avec des ondes. D'où ces ondes-là qu'on n'arrive pas à expliquer, d'après lui. Et puis à chaque fois quand on y va là-bas, et puis on demande protection, on demande guérison, ce sont ces ondes-là qui rentrent en ligne de compte. Comme ça, c'est une espèce de mythologie qui était construite autour de ça. C'est une explication qu'il donne. Donc, dans son authenticité, Morad, c'est quelqu'un qui cherchait, qui essayait de justifier naïvement. Parfois même il perdait le fil de, si tu veux, de la justification, mais il persistait dans sa croyance parce qu'il était authentique. Et puis à un moment donné, il disait que la religion de la Kabylie, ben, c'est tout ça. C'est une hiérarchie, donc si tu veux, des pouvoirs qui sont conférés à Assassin, et puis quelque part, il y a plusieurs dieux. Et il a Dieu Anzar, il a Dieu Thor, il a Dieu, lui, il les définissait tous comme ça. Alors Koulié Moundix, il gérait une branche à Assassin qui répondait à un segment de pouvoir, donc qui pouvait influencer la vie de chaque jour de tous les Kabyliens, de tous les Kabyles qui habitaient dans cette région-là qu'on appelait la Kabylie. Il est juste, c'est quelqu'un de juste. Combien même parfois, il s'en a rien. Il était énervé contre moi parce que moi, dans ma naïveté, je voulais le corrompre un peu pour le ramener un peu dans mon sillage. Mais après, lui, il est impulsif et il a répondu directement dans une rhétorique. Il me disait, mais toi, tu es fou là, tu crois qu'on est des amis, que pour ça que moi, je vais être d'accord avec toi. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on est des amis. On est des amis pour autre chose, mais pour ça, non, jamais, c'est pas la peine. Ça, c'est comme ça qu'il me disait. Hein. Maintenant, si vous me demandez, Morad dit-il, tu vois un peu. Donc, il était disponible, il était authentique, il était sincère. Si je le traduis en français, c'est ce qu'on appelle le magnifique. Tu vois un peu. C'est quelqu'un de magnifique. Ça veut dire que quand on est en sa présence, il est conciliant. Entre-temps, il est ferme sur certaines positions, mais c'est dans sa lancée de fermeté, et il est toujours authentique et il est toujours agréable. Même quand il est fâché, il sait comment se reprendre pour dire qu'il n'y a rien de personnel. Voire même parfois quand c'est personnel, mais ils essaient de vous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Alors c'est Morad, le magnifique. En arabe, permets-moi de le dire, je sais que j'espère que les autres aussi. Le Jamil, oui, Voilà, le c'est Jamil, ça. oui. Donc, c'est quelqu'un de magnifique. Alors, Morad, c'est tout ça. Et dans son militantisme, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais. Quand bien même il m'appelle à des heures très tardives dans la nuit. Après, il commence à dire, mais la proposition, c'est cela. Moi, j'ai su
la réorganisation du MAC, je peux vous dire que énormément de travail est passé par Morad Iti. Wow. La structuration du MAC, passant par la structure telle qu'on la connaît actuellement, par des sections, et puis qui remontent au niveau des coordinations, et puis ces mêmes coordinations qui ont des segments, si tu veux, d'activité, à savoir qui sont répartis en commissions. Tout ça a été réfléchi par Moradi Team et pour ne pas enlever, si vous vouliez, la participation ou alors le gré des autres, je dirais que y compris moi, dans l'autre, si tu veux, dans l'autre palette de la bascule, Morad aurait fait 80% du travail et il a été tout le temps là, il a accompagné toute cette restructuration. Voire même qu'il avait des propositions qui sont extraordinaires. Un jour, peut-être on reparlerait sur ça. Ouais, ouais. Et tous les compagnons, et oui, tous les compagnons qui sont les compagnons de combat qui sont proches de lui, ils peuvent lui reconnaître ça. C'est en plus de la magnificence dont il jouit, c'est quelqu'un qui est infatigable. Très Donc bien. Morad, c'est tout ça. Mhm. Wali Ward, Rachid, voilà. Merci, Mohamed. Je te reviens pour ton dernier mot par rapport à ce que vous êtes en train de préparer pour ce samedi, la coordination MAC Canada, parce que il y a un programme pour lui rendre un vibrant hommage ce samedi. Avant cela, je reviens vers toi, Sylvie. J'aimerais bien, Ahmed, il a mentionné le côté spirituel de Morad. Je sais c'est votre domaine de prédilection, de recherche. Vous travaillez beaucoup sur les aspects de spiritualité des peuples. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Morad sur... Parce que Morad, il était très, très porté sur les gardiens du temple spirituel kabyle. C'était pratiquement, il croyait à tout ce qui est paganisme, animisme, tout ça. C'était les premières spiritualités de nos ancêtres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager des discussions sur ce sujet avec Morad, Sylvie? On était plus versé vers la politique que vers la spiritualité, mais pour moi, c'est inséparable parce que, Ouais. parce que notre existence est constamment interreliée à tous ces paramètres. Mais pour ce qui est de sa spiritualité, moi, oui, on a eu quelques mots. Puis c'est vrai que c'est plus polythéiste presque, tu sais, tous les Hum. petits segments, comme l'a bien dit Ahmed. Puis je trouve que ça le représentait très bien dans sa propre personnalité à lui, cette croyance-là que moi, je n'ai pas du tout, je ne partageais pas du tout ça avec lui, mais c'est un réconfort. J'ai l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, Mourad était une terre d'accueil et j'ai l'impression qu'il était une terre d'accueil autant pour les humains que pour les dieux auxquels il croyait parce qu'il y en avait une multitude. Et donc, il attire le nombre à lui. Ça fait partie de lui de rassembler parce que c'est ça qu'il a fait toute sa vie, en fait, ne- de par sa présence. Et sa présence était, je pense, habitée par toutes ces divinités. Et puis, je pense qu'il avait aussi un grand magnétisme. Tout à l'heure, Ahmed parlait de magnifique, effectivement. Magnifique. J'ai goût de dire aussi magnétique. Et Mhm. j'ai goût de dire aussi magnanime, beaucoup de bonté, donc beaucoup de magma dans cette personne. Ouais. Il y avait un feu, hein? Un feu extraordinaire qui l'a porté toute sa vie. Donc, oui, je pense que sans avoir eu des grandes discussions, euh, il y avait beaucoup de caractère. Effectivement, Mourad, tu ne pouvais pas t'obstiner nécessairement sur ses croyances. Donc, il fallait vivre avec. Mais il vivait, il nous acceptait. Et comme je le disais tout à l'heure, il acceptait tout le monde tel qu'ils sont. Donc, je parlais d'amour universel dans ce sens-là. Je pense que ça le caractérise bien de dire amour universel, même il s'identifiait beaucoup à divers personnages, je vais l'appeler comme ça, qui l'habitaient énormément et qui faisaient partie, je crois, de son charisme. Merci Sylvie. حكيم والله ناس الدعاء لا كشتيني دانير دوني تحمل تصل دغ في اساسن افين كيش تنسى ناردين القبايل لو يفان كشتيني زبل تنبدل تصي ولك مو غدا قلنا لك غاش الدنيا فاش تاكي لا سبيريتواليتي دو مو غاد يمكن تسواليت. Oui. D'ailleurs, toujours en se contrarier que cuides,
ايه. باسكو وي سي كاين يبغاش تفهم باللي هي l'énergie, il y a l'endroit, c'est des vibrations, ok? لاني مكون دي تمورت بون خمنا سامباري تكس سامباري دخان زمرات السيوياض شغلة غريبة دياس كاكي فما ابرين كاين اذا شوف فهم هذه مراد فهم باللي وإلا قارع تقبيلي تسي تويكس الحاجة يفو كاردي تقبيلي تو اونتي نون تيار فما ويبغى راسيك سانزار ويبغى راسيك سي اساسيون ويبغى راسيك شيخ محمد ويبغى راسيك لي سانتو بوادي اوغستا ياك. لا فوالا كريتيان، يبغى لا يقاردي كريتيانتي كلش اللي لازكس هكا توري فوالا مو. يبغى يقاردي فوالا يبغى يقاردي اوكي نيت اوكي كنيت لا قبيلي اوكي ساعه يبغى يقاردي داكور. خاطر ما شتكا باغ اكزومبل كاين شتكا غاس دي فوا دي زيكزومبل قال غاس هي دي فوا يحوايج يضرون دون لي نيجاتيف دون لو مال peut-être des fois par exemple ماتت بون شيخ محمد 200 فيفون يقسي محمد مسدعان دون المال après faire parce que la spiritualité c'est l'énergie c'est des vibrations ما كيدنيش دونك لي فيبراسيون سي لا بارول يسي يخلق كلش مي انت على فان فهمان مي غايد يبغى تقبيلي تاتي كومبلي كنت لا تيكاردي توتافي. كاع تمام. نشتاقي زمر غاتي فوالا سيدي. غاتي دار ريزومي بار مراد نشتاقي يبغى فوالا تنمية. تنمية. يبغى غادي يامن شويه مدن يبغى غادي يامن شويه ينسى يزرا كوم كولي ريش يزرا بوركوا يسعى الحاجه يبغى تيكاردك فوالا تنميتك حكيمة دولة كون سوا نجارو نا سوا نيفانتي دولو نظن نحمي مش تشينيا أول اللي كان جارو فغادي لي ذا سرو ني قالت سيلير أدفك يونس سرو تسير تشطح غطار دي لا سيريموني نيرن فينيرير مراد Oui. مشا السرو نيرن وتد النظارة باسكو يخص الوقت نا إلا وين نظن أو في نقطة دينا ثورا تجميل تيمبورات أم كي سمضو السرو يا حميمش. Ok, Sphronismas Kabylie, Evita. Bon, c'est un petit peu. D'ailleurs, ce que ça Nas inspired by Don't Cry for Me, Argentina. Mais au قبل دي ناس فريق architectement c'est que تني عند المد ورنا صخام ناد ينو ولد نوقنا ألفريد أدلر. Adler était un disciple de Freud. Parce que Freud, c'est un couillon de la philosophie inus, donc il y a l'école freudienne, mais il y a aussi, ou du moins il y avait l'école adlérienne. Alfred Adler, sa philosophie a toujours été basée sur l'humanisme. Enfin, moi, Alfred Adler, je vais essayer de reprendre ce qu'il disait, c'est que nul homme ne saurait provoquer une souffrance sans se l'imposer à lui-même, comme ce prisonnier qui, enchaîné à un autre captif, ne peut ni le repousser sans se faire mal, ni le faire tomber sans tomber avec lui. On peut bien refuser la solidarité humaine, mais aussi longtemps qu'on vit, on lui échappe pas, non, on n'y échappe pas. Vraiment, donc c'est comme ça que j'ai fait un petit peu Mourad, qui donnait comme de Kalna, qui donnait cette vie et tout, avec l'humanité, l'humanisme, que ça, Mourad. Ouais. Voilà. Voilà, d'accord. Mourad, c'est ce que Donc, si j'ai bien compris, moi, Ahmimish, le poème que tu vas nous dire tout à l'heure, c'est un poème argentin que tu as adapté dans le contexte de la Kabylie, c'est ça? Et c'est dédié à Mourad. exactement. Oui. Dédié à Mourad, voilà. Voilà. Smith, Kabylie, Evita. Même le film Evita, Don't Cry for Me Argentina, avec Antonio Banderas, avec Madonna. Anyway. Ok. Oui. Ouais. Donc, est-ce que le Kabylie, Evita. Ne me pleure pas, Kabylie. Au fond, je ne t'ai jamais quitté. Je devais laisser les choses arriver, la séparation et ce qui s'en est suivi. J'ai choisi la liberté, essayant des choses nouvelles.
J'ai vu tant de pays et ne suis pas du tout impressionné. Toutes les promesses qui nous ont été faites ne sont qu'illusions. Ne me pleure pas, Kabylie, je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi. J'ai besoin de ton amour après tout ce qui me ressemblait. Fuir les années passées loin de la protection de tes montagnes qui m'ont tout ce temps manqué. Ne me pleure pas, Kabylie, au fond, je ne t'ai jamais quitté. Même si je suis ailleurs, la place que tu occupes en moi est et restera la meilleure. Est-ce que j'ai trop dit? Je n'ai rien à rajouter. La réponse a toujours été là. Tu n'as qu'à me regarder pour comprendre que tout ce que j'ai dit est vrai. Ne me pleure pas, Kabylie. Au fond, je ne t'ai jamais quitté. J'ai tenu ma promesse. Ne prends pas tes distances. Ne me pleure pas, Kabylie. Je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi. Je t'aime et j'espère que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Waouh, c'est vraiment très 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 beau, vraiment. Ah là là, اشكيت vraiment bravo. تلميذتك تصا تصا ميمش. حكيم يسعى ونسرو يعجبني مليح نخميتي دي فيسبوك نتي كيوسانك مجال لاقا تسلن وكذا كادي ولينا كاتي كيوسانك تنغوغون دا سرو يخدم حكيم بيركال ميك بوث كان ميكس لكن سموث مراد اتيم اتنغوغون. وين يلحن يحفظ مش يدير ذا قبيلي يلحق الأعمار ثروي لاض تغيض البطل ذي يلين السيكتي وين سي السناغاض شوية ثم ناض تغريك ذي بريد تساوي روح يا حبيبي أغض الجاضة سلم ذي المثل أدقي ماضة مراد أكي رحم ربي روح يا حبيبي روح يا جماعة أدج الوحش الغيباش أمن نوغيك ذي السعاية تفكرت كيف السعيد ذي إليك الروح أذريم الفهمة ثقبيليت عند ثليض مضمون ثماك وليش يتشرد ذا القنيعة المخيك يومن السوية أديزن الصبر ثروي أثن غالد حكيم السوي كي تخمط كان كي كان مثل كان سموثيت وتلك دي مسلاين هكا. ما يمير كان يمير كان داير ديريكت روح على الفيسبوك تما لا فوتوني 15 خدمة واحد سو. Très bien. Merci, Hakim. Sylvie, avant de revenir vers toi pour dire ton mot de la fin, si vous avez des choses à rajouter, Ahmed Saïdi aussi pour annoncer la nouvelle de ce samedi après-demain pour l'hommage à Mourad Itim à la Saint-Jean-Baptiste. Il y a Karim Boukhoulef. كريم بوخوليف qui vient de nous rejoindre. اكتشيني ذم داكوليك حبيب قريب قرب غوصة تصا كريم نولي غنمتكاري الموت ينس جاك تحزن تصا كريم غورك امشي تسنض مغادي تيم ذا شو غورك مغادي تيم كريم. كان كيني نكراشي صافي دوبي مسقان دوبي 2005 شفيا الحق هذا الباكي دايور مسقان دايور دي شتوا يوي ون مسقان يوم تدرت لنا غير مسقان الكافي ريستوروني بار دوك عمي طهار جامعة تسوغا رشيد مراد إدموكرا دا مزوارو ذاكي أكو كندا شفي غمسا أماكن يعني أكو تقارنا كمارا في اللاسا كثورة تيد تيسعاون أكو مدن زرا شفاك شما كان من بعد وين قششني دوك تدرت لنا دوك بريزونتي دو راه من بعد مراد يروح دغوريا ولي السينارة ينايد ملكة ينايد ملكة الحوايج جوض يناك عقلي ذاك يناك
اتولد يعني سي il m'a marqué زرير كواسني نقي ما كني اكو ونحبس لها دونك سكواسي تاوي دوايض على مدى سمي تورا دونك نكريد كي الماك بول اوتونومي ومن بعد نبدا دونك نقد دي شونسون جامي جامي اكون مفارق مراد واحد اكيد ستين بارتي دو ما في او كندا يروح سمعت كثار زعما كاين كثار كثار ويذا هي كذا نتقاني كذا دي تدار في وكثورة 20 سنة كي كومام لا ويذا اكو السين غالا مراد يصنع كثار مراد يتفع زعما شاك كاين دابز العاد اكون حملارة اللي يخدم المشاكل شاك فوا سينا ثغاوس سينا مراد وليد شو كذا كاين لو كان في كان دونك هذا واليغ انا ما هو كان داين اوكي داين يساوي ناسي وين دا دونك يا رجلي الحالات فرا D'accord, d'accord. فوالا Voilà, donc Karim vient de confirmer, effectivement, il a été aidé par Mourad pour s'installer et pour lui donner un peu, pour l'aider à s'installer, c'est ce qu'il fait avec tout le monde, hein, ça, c'est tout le monde qui le dit, qui le répète. Sylvie, est-ce que tu as des choses à rajouter? Ben, j'aimerais ça rajouter quelque chose qui m'a extrêmement touchée parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, Cécilia est arrivée à Tizi Ouzou, là où Mourad est né. Et j'ai su mardi dernier qu'il retournait à sa terre natale à Tizi Ouzou. Et ça m'a vraiment beaucoup émue parce qu'il n'a pas pu aller voir sa mère qui est décédée il y a un an ou deux, un an et demi, parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Et enfin, pour son plus long voyage, il peut partir sur sa terre natale et ça m'émeut beaucoup. Tout est dit, donc merci Sylvie. Dernière prise de parole, c'est Ahmed Saidi, comme je l'ai dit au début, coordination régionale MAC Canada, rend hommage une cérémonie d'adieu à Mourad Team le 8 février samedi de 13h à 17h. L'adresse, comme vous êtes en train de la voir, dans cette affiche, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. L'adresse, Tensar 82 Sherbrooke, rue Sherbrooke-Ouest, Montréal. Ahmed. أو يفرض دينيض أمكيون دو سات كثير إيوا شوف ضا مسخد ممثل جميلت إي مراد كنا بوسان كان ميتش قعنا ثموث مثلا السكي دغا أس الجمعة السكي أس الخميس يروح على ثموث تمسري فيث هذا نطلع زكا وسلا زكا نسخدمم تجميلت أثنى أمسليغو كمراد. Merci, Rachid. L'initiative de lui rendre hommage, en fait, ça rentre dans l'ordre des choses. خاطر وإذا شكل la coordination le MAC Canada, ce sont tous des amis de Mourad, ce sont tous des compagnons de lutte. La plupart du Sénat de Mousson le MAC, ils sont venus par le biais de Mourad. Et ils ne sont jamais arrivés par hasard, hein, je dirais pour la plupart. Donc, Ouégué de Guinée, ils lui sont redevables dans le sens où ils le reconnaissent en lui le sens du militantisme, le sens de la militance. Et puis, c'est quelqu'un qui a énormément donné au Mousso et pour chacun des éléments qui composent la coordination NELMAC. Alors, l'initiative Aguirre, on ne peut que la saluer. C'est une initiative qui a été prise par la coordination NELMAC Canada. Donc, on salue personnellement, je salue cette initiative et toutes les personnes qui ont participé pour sa préparation, qui aurait lieu au 82 à donc le 8 février de 1h jusqu'à 17h. Et puis au 82 chez Brooke West, ça va être au siège de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je dirais que toute personne qui voudrait venir assister n'a pas besoin d'avoir une appartenance politique
ou alors une appartenance quelconque, parce qu'au final, Morad Itim, il appartient à toute la communauté. Donc, la possibilité nous est donnée à tous, autant que Kabyles, pour qu'on puisse lui rendre cet hommage. Alors, je lance un appel, effectivement, de loin ou de près. Et il y en a énormément de Guinée de Montréal. Donc, à ce qu'ils convergent tous le samedi pour cet hommage-là. Awali Ward, Guinée Rachid, merci, merci pour l'initiative, merci pour tous les participants, merci pour ces témoignages qui font chaud au cœur et puis qui ont vraiment salué. C'est des salutations à la hauteur de l'homme qu'il était Morad Itim. Alors je dirais merci à tout un chacun pour ce temps de partage et puis, si vous voulez, de communion. Le dernier mot, Rachid, sans oublier Thamtothis Lila. C'est une femme à laquelle je tiens à témoigner toute ma sympathie, toute mon admiration, parce que c'est une femme non tout simplement qui a accompagné tout le parcours militant de Morad, mais aussi c'est une femme qui l'avait accompagné durant toute sa maladie. Je peux vous dire qu'il a passé les 5 derniers mois au chevet de son mari à l'hôpital et puis dans des conditions d'inconfort. Alors, comme il ne faut pas qu'on oublie de saluer son courage et puis sa disponibilité auprès de son mari. تنمية أحمد، ميرسي سيلفي، تنمية حميميش، تنمية حكيم، تنمية كريم، كتيدين أحمد سنسفت هذه اللي تجميلت أسمغور كاكاس نسميها أسمغور نعطي تجميلت إيمو غادي تيم ديالين دي سان جان بوبتيست سي الوحدة ما دي 5 شربنوك واست وكذا واليو تناقيتينو يظل كيني وهمغ السلسلة الغاشي غير يروح نقشوش مشوش يمكن نصغن بوغاد الوهايم تميز فنك الملان وسنت دو نيمبورت كيل بور بوليتيك اما ذو قاديك شدنا وكافيغ ليرسيدي وقاديك شدنا لافافاس وقاديك شدنا الموسون الحراك ولا فنأكل ملان ذا شكاديس يعني ولا باللي لو مور دو لا بور dans ces moments-là يروح الغاشوش لنا ما تفنطن ديال الجزائر باسكو روحنا تنطط بوني كلان الماك نغالا ذا شي كان يسبق ذاك نبوغاد وغاد الخوف يسوو خريث اشكو الغاشي ولا اذميس ذو زميش كتدينا احمد ذو ذم اشبحان كدر نور اول نظن ذو ذم ازديان ان نوم بروبر ان نوم جينيرو ان نوم بو l'illustre مثلا ذو ذمي تكاكير يشوف الشباحة ميلا on doit l'illustrer ذو ذم الموراد سينير الموراد ذا زوار كان الزوار أكيد ننظر يلي وندس تساعد سينس مشى أمرزقيس ونا يمثن أم الموث الموراد إتيم ماشي عشان تيقلان لان ويرا قبليس مولود مع مرير معطوب الناس طار جاوت سعيد مقبل طاس ديال جزن تلاوين يروح هناك كي امبو غادي يتم مازال من نوع يتكمل غير الزات اذ قبيلي توكير اذ مسليني ان غورا بو غادي ساعه يون وذم وتنسينا طاس ذو ذم مزوان سي ان ميوزيسيان سي ان ميلوديست اني قالت شي لي تنفكيتيس تاريخ نادكير قرناس لين كاديو يتنازوث من الكيباك غاس خمايوت تسجيلت وحدس اشكو ديال دانيال بوميت خدم مو غادي يخدم استغوا ميوزيك تيكاد نوالير موراد سوذم وزوان اكذ لين كاديو تسجيل تسنة تادير فغان ثاكير اسيان مليل يدس دوذ ما ونظام كون جار سيوث نتزليل اتنغروان قيمة دي ثلوث تقول فوق ثلوث امورا ديتي مجمع تقول فوق ثلوث جميل تيكتش المسلين ديال المولود زداك نظوان ذاك العلم سكنفو سلوي الثورة أمورا ديتي مجمع سكنفو سلوي الثورة
مرادتي مجمع ثقبيلي تشفى في سنين دمك تلاقى ذيشي ثقبيلي تشفى في سنين دمك تلاقى ذيشي حلف الغص الموثيق ويحمل غصيق مطلع ويحمل غصيق مطلع أني ويديني لديريك يونا منكي كيسنا يونا منكي كيسنا نوايا تسونا الخير يمذا نتسا أيقا زوارا يمذا نتسا أيقا زوارا ثويضو وليك كفوسي يصغيك وليزداد السكسا يصغيك وليزداد السكسا تقبيلي ثيتسو درثيك تقبيلي ثيتسو درثيك ماشي كان ديما سلايا ماشي كان ديما سلايا يمداك فالصيف طيري حصو سنة جوجيا حصو سنة جوجيا أتيلي غاسو للشي أتيلي غاسو للشي هايرقز يفني يرقز هايرقز يفني يرقز يكني شبح يسمي شبحا واثي يراثا لكني شبح يسمي شبحا واثي يراثا لكني شبح يسميك شبحا واثي يراثا سيكون فوق تلويث أمرادتي سيكون فوق تلويث